Football Titi parjanga somli pathumna ngai thavele don ta ila Dutch legend Rafael van der Vaart hian Arsenal star lian ni mek Bukayo Saka hi ada sang vak lova Real Madrid nen anin khel tuma penalty a hla kha be chanin ti hian a soyani kha Saka hian Real laka penalty a pe don khan ama ainda sang ma ani min enteu he so hi kakuta kada don ti ni om fasani na oma ani hi player pa ngai player van tlang mai ani Saka hian ni tin rim taka tho zui zel amamo Real laka ache dan khachu mual phona mai ani hian world class player zinga tela ain nga ya ma se chuta chuan atel lo ati ani Rafael van der Vaart hi playmaker thatak thin ani ya ma se a that chung a rei lem lo ani hian khovelin a fak thin Saka hi world class player a chiar lavani Arsenal midfielder langsar tak thin Aaron Ramsey kha kan la hre ome ani hian in khel ala chol san lova kumin December thla kum samthum panga tling tur niin tuna hian Anram Wales club langsar Cardiff City tana khel meka English footballer championship division an khel mek ani ain hliamun ema wangin Cardiff tan hian key player ani man meu lova season kalmeka po match som chau ala khela season masa atang khan Cardiff tan hian a khelani tichuan Cardiff hi team somni pali omna championship lama anche chhelleya tuna hian somni pathumna ni mekin match somli pathuma tumkwa chawan chaka point somli pahni chau anla nei match an khelsat aya tlem point an nei ani anche chet ema wang hian club ho tulamin an team kai hruai tu Omer Reza an bana season kalmek championship a match thum khelma bak la nei ma sela do sham tumna an nei to lo tichuan team kai hruai tu tur chungchang po thutlukna siam fel nga lin club ho tulamin ma bak match thuma team kai hruai turin Ramsey hi an ngen ta top maya Ramsey hian a hnol phal talavani Ramsey tan Cardiff hi apoimo hlea a inzir chhuana club niin senior level a po bulatan na ania Ramsey hian a hmangai club hi chanchuak turin championship atanga relegate lo turin khai chhuwa atum don mun him chin point khat chawin an phak lova beisei po an nei sang hle Ramsey hian molmang takin at huai takin team kai hruai na hi a thok don lo ti hretel ta ila a chan chu ani hian in khel a chol san main UEFA A license anei fel der towa coaching license sang tak nei tur hian a inzir fe to ani a thadon em ti ero hunin a hril thungang in khel result nam soikai ta ila chumi zuwa chuan transfer thuleng lam kan soikai le donia nizan khan inelna sang khel chhun zoma nia chungzinga chuan League 1 France League sang bera champion chiang to PSG in an mikwa Lee Harf goal ni goal khatin an nea Desire Duele Goncalo Ramos te goal khum chak puin ti hian PSG hian khel somni pakwa tum somni pali chakin tumnga draw an neya panina Marcel an mani aya khel khata khel tam ain point somni pani line an sang fala khelma bak match nga chau PSG hian an nei to ani season kalmek European top 5 Liga latlomi lo om chun niin Paris club ro pui hian unbeaten record nei chungin League 1 season hi an khar theidon emti khovelin a thlir mek Germany a Bundesliga Bayern Munich in champion an hnai zela tu season 2 Hurricane an a career champion no moi a choi masak ber a thleng don ni in alang ta zel Bayern hen Heidenheim khelmola silifaya chakin point hum an hlo chuaka Bavarian tan hian Hurricane Konrad Laimer Kingsley Coman ten farsa fa gol khungin second half a Joshua Kimmich chan akhung bel boka olsam takin Bayern hen point hum an hlo chuak ti hian Bayern in khel samthuma point samsari pani nei ta in point kwa line an sang fal towa chu wangin zan ina Saint Pauli khelmola lenglu tur champion lai Leverkusen tan chak nge ya trula Leverkusen hi pani na ni mekin point samruk pathum an neya khel khatin an khel claim mek boka ma se zan ina result tha an nei lo chuan Bayern tan champion kong azau zual don le Bundesliga hian matchday samthum palina thleng an khel dona Bayern hian mabak khelli point som pani la hlo chhuat thei an neya zan ina Leverkusen chakte reng po ni sela khel inza ta point ruka an la san don thaw wangin mabak claim to bok nen Bayern Munich hi Bundesliga hian champion chiang tluka ngai thei an hial ome chuti rual chuan thilmak ero thleng ve thei ania ma se thilmak hi a thleng zen lo ti ero hretelila
Italia Football League Sangber Serie A champion ngei tum Napoli in Manchester United dulo Scott McTominay mangtangkai zelin Monza khelmuala McTominay gol khung mangin sikat finance saka Inter Milan ropui taka akai shwe nuwa Chelsea English Premier League champion ni puile thei Antonio Conte kai shwena nuaya an season khatna chau ni ma sela Napoli hian champion be seina an la nei lian leya an chakle ta ka wang hian point somsari pakhat naiin ma shwai tu Inter Milan nen an point nei ain zat ta chi ani ma se Napoli hian khel khata an khel tam zo ka wangin zan ina Bologna khelmola lenglu tur Inter Milan hi point huma la sang le thei an ni Spain Football League Sangber La Liga Barcelona an comeback ka ropui takin point hum an hlo chua Spanish League Sangbera hian champion tuma in elna boruak ala sang leya Barcelona Real Madrid le Atletico Madrid ten champion la bei sei vekin anjinga ni zan khan Barcelona le Atletico Madrid te anin lana Barcelona hian Celta Vigo mi khwalin olsam taka chaktura ngai an niya ma se an olsam lo le Barca hian ball changtamin in khel thunun hle ma sela ball chang tlem tak Celta Vigo laka kutbengin Barca hian atop an khar man thel minute som panina Barca hian Ferran Torres mangin man shuaya minute thum akal man chautiin Borja Iglesias mangin Celta Vigo hian a sut ngala Farsa fa hun thadang an la dun fai vek thung second half ai ro gol nga loi lu belin minute som nga panina Iglesias bokin Celta ta na khunga mi quality min ma an shwai der minute som ru panina Spanish forward Borja Iglesias bokin khung bel lein hat-trick siama Celta Vigo in gol thum gol khatin ma an shwai zui Barcelona in hun pa ngaya tangin minute som ni paria chau an nei towa gol ni phurin chakturin gol thum an mamo an ma ba ko le ma sela Barca he minute som ruk palina Dani Olmo mangin an khung bela Rafinha siam sakatangin Dani Olmo hian a khung minute som ruk paria na Brazilian forward season mang thatak mai Rafinha an Barca ta nan sipur su zona gol a khung ve leya hemi nuwa ero gol alu talok lova anin netok mai don ni in alang zui ma se minute som ko paria na additional time a Barca in penalty atangin gol khung bel na rem chang an neya Rafinha an khoral lovin Barca goli gol thuma an chakna gol ata na chantira point hum an sual chuak ta sham ani Rafinha hian season a mang thaleya Barcelona a hian Neymar an season a man that ber ani rual ta der maya Brazilian superstar Neymar khan Barca tan a season thabera match somli pakwa tangin gol somthum pakhat khungin assist somni aneya Rafinha hian tu season a match somli pariat khelin gol somthum akhunga assist somni pakhat anei tling der Neymar khan a season thabera Barca tan gol contribution somnga pakhat aneya chu Rafinha hian ani rualta ane Rafinha hian khelma bak ala nei chewa wangin Neymar record hi akhum ngei po arin om hle Ballon d'Or dong thei tura thil poimo tak chu hun poimo match poimo match harsa le haw taka thil poimo thlentir tu ni hi ania Rafinha hian Celta Vigo laka chutiin gol thum gol khata an fual nuwa assist tum khat nain gol ni akhung zuya gol thum a tho chu awangin goli gol thumin Barcelona an comeback thei pha ane Las Palmas khelmuala Atletico Madrid an lenglu thunga team pani in khela munom lemlo gol khung narem chang anin siam hlei theilova chance atlem le hetiang kara hian additional time minute somkwa pathumna Las Palmas ta Javier Munoz san gol khungin Madrid club hian hunpek bela gol an chu awangin point an hlo chuak talava Las Palmas hi sikhat fain an chakta ane ti hian La Liga Barcelona hian khel samthum pahnia point somsari pathum nain ma an shwai chun zoma panina Real Madrid in khel khata khel tlem chungin point samruk paruk an neya Real Madrid hian zanin dar som pahni le chan veya Athletic Club an mi khwal don ane Atletico Madrid eroin Barca khelzat match samthum pahni khel toin point samruk pathum chau an la neya pathumna ni mek ma sela ma roi tu an thlauna point som niin khelma bak match ruk point som paria chau lo chhuwa thei om to atangin Barca le thal thei lani ma sela an le thal arin om to lova Atletico Madrid hi La Liga season kal meka champion tuma in elna kal meka nek chhuwa anita a ngai ane La Liga champion tur hi Barcelona le Real Madrid atangin beisei anita bera Spanish club ro pui pani atang bok hian no moi choi tur an chian ngei arin om ta hle
nizana vek English Premier League a match day somthum pathum na match nga khelania chuta chuan Brentford in an mi khwal Brighton goal ni nan nea he match a hian minute kuana mual nei tu Brentford hian embemo mangin man hruaya ma se first half additional time minute somli pariana Danny Welbeck mangin Brighton in an shoot vele first half a chung nung jok omlo ma sela second half a goal tam jok lutin minute somli pariana embemo pokin Brentford ma hruai puya minute somnga pariana Wiza an Brentford tan khung belin Brentford in goal thum goal khata ma an hruai mek lain minute somruk pakhana Joe Pedro Brighton forward in red card a choya mi khwal team Brighton hian player claim zokin an khel chhun zom heminu hian goal lu bel lok lovin minute somret pakhana mi to ma chon Brighton tan an sipora su thena beise nei sangjui ma sela additional time minute somkwa pangana a Norgar tan Brentford tan an goal ina khung velein goal dang alu bel talova Brentford hi goal niin Brighton laka hian an chakta ani relegation betela lahim la West Ham in relegate fel to Southampton an mi khwala goal ni alut he match a hian minute somli pasarina West Ham hian Jarrod Bowen mangin man hruaya ma se hun tom ma that additional time minute somkwa pathumna Southampton hian Ogosuku mangin an sipor hi sutin goal khat ve khungin anin ne tok ta ani West Ham hian point khat lo chhuak ma sela relegation betela an lahim lova ma se an him ti thei khopin an din mun a tha thung Crystal Palace le an mi khwal Bournemouth te goal khung lovin anin ne toka he match a hian Palace player Richards first half additional time minute somli parukna red card a choya wangin no chu ania Crystal Palace hian second half pum player claim zokin khel ma sela season mangtha Bournemouth laka goal chua lovin goal lut lovin team pani te anin ne toka point khat ve an lo chuak Bournemouth hian point thuman lo chua zolo awangin an tan season thara European competition khel phak beiseina atham ral alawom ta hle Aston Villa in Newcastle mi khwalin goal nga alu ta he match a hian Villa hian Oli Watkins mangin minute khana ma roi ma sela minute som pariana Newcastle hian Fabian Sarr mangin an shoot vele nga la anin khel tok zui viau tura ngai ani lain Villa an khel thatil tiala Newcastle in an ngam lo hle Aston Villa hian first half a goal khung bel thei bik lo ma sela second half a goal thum khungin Ian Mason le Amadou Onana ten goal khat ve khungin Newcastle defender Den Barnan an lama tilut pal boka Aston Villa hian goal khatin Newcastle hi an ne ani Newcastle hian Aston Villa hi an ngam lo hlea Villa hian goal tam jok khung thei niin Newcastle in goal chau an chua hi an va nei hle Villa game amoya an counterana a phu takin point hum an hlo chuak Manchester City Everton khelmola an chak zo lo teu hlea ball chang tam jok attack tu jok chak tu ma beina sa jok an ni chungin goal an khung thei lok lova hun top dona goal khung thei chawin harsa takin an chak ram he match a hian minute somret palina O'Reilly mangin City in man hruaya additional time minute somkwa panina Mateo Kovacic mangin an khung bela sini fine Manchester City hi Everton khelmola an chakani ti hian City hian khel samthum pathuma point somnga pariat nein te bola palina anin hlangkai velea ma se an hnuaya om Nottingham Forest a in khel khatin an khel tama point khat chawin an sang boka palina an la ninget chia lawani ma se an chunga om pathumna Newcastle an tloma wangin point khat chawin City hian an phak lauta a Champions League kwata pangazi nga Liverpool le Arsenal lua bak spot dang pathum inchu boruak asang zual zeldon ni in alang tun season English Premier League chu champion inchu boruak a in Champions League spot inchu boruak alian jok lat maya claimin English Premier League boruak sanglu tuk thin kha anniam ve det ti thei ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila star in tar langin Manchester United chuan an forward Marcus Rashford chu lona khelmek na Aston Villa a angheta shal an hrelowa Villa atanga Oli Watkins an lak lu theinan man tangkai dan kong an dap ani mirror in tar langin Manchester United goalkeeper che thalei theilo Andre Onana kum somni pakomi Cameroon goalkeeper chu a khelmek na club United hian Paul Magdadoi somni aya tlomin ang shal phal lova Paul Magdadoi somni chin chunglama dor tu anom chuan Bengkhon anin peyani Sunday Express in tar langin Atletico Madrid manager Diego Simeone chuan Argentina le Tottenham defender Christian Romero laklu atum dona ni pui huna hian Romero hi senglu ngei tumin tran akho don ani Spanish sanchin bulian in tar langin Spanish forward kum somni pani mi Nico Williams chu Arsenal le Barcelona ten an be sei meka
Mase ama hin a khelmek na Athletic Bilbao wa cham chun zoma duwa season thara Champions League an khelani phei chuan Bilbao wa hian cham ngei atum don ani Metro Inter langin Sporting striker Victor Gyökeres chu club tam takin an be sei meka Mase ama ngei po hian amalam hun tur chungchang hi achiang thei ri lova chu wangin Swedish striker gol khung thei zet hi season thara a club ngaya a khel don nge club thar nein kordang a hadon ti hi ala chiang thei lovani Sky Sports Germany Inter langin Real Madrid chuan anti manager Carlo Ancelotti chu an ban don ni in alanga Real how tu ten Xabi Alonso Leverkusen kai shwe tu an dor meka Spanish midfielder Real Madrid player Luis Bok hi Real Madrid hian laklu ngei an tumani amai ro chu an lalu don ani poin zangna domna compensation an choi tam atul don leya Paul Magdalene sompanga veltal chu an choi atul don ni in tarlan ani Athletic Inter langin Real Madrid hian anti manager Ancelotti hi an ban ani chuan ama Ancelotti hian club lam enkol chunzom ai chuan national team lam enkol adu dona Brazil national team lam a hoi don ani Football Insider Inter langin Swedish striker Alexander Isak tuna Liverpool le Arsenal ten laklu antum mek hi Newcastle in chel antum leya kumsom ni pangami hi Newcastle hian an chel theina turin thei top chua antuma chu wangin Isak hi Arsenal le Liverpool te hian an thlem chua theina tur chuan offer an pek that angai don le Sky Sports Germany Inter langin Chelsea Newcastle le Juventus te chuan South Korean center back Bayern Tana khelme kumsom ni pariat mi Kim Min Jae laklu antum Mirror Inter langin Manchester City chuan Porto goalkeeper Diego Costa Portuguese number 1 ni bok hi Paul Magdalene somnga borvelin laklu antum dona kumsom ni pangami hian a contracta buyout clause leichua theina Paul Magdalene somruk pathum anaya hetiang za tal hi City hian an sen angai rin omma sela City hian sumtlem zokin leidan kong andap mek ani Mail Inter langin Bayern Munich chuan Chelsea le Brazil midfielder Andre Santos tuna lona Strasbourg tana khelmek hi laklu antum mek ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se